Halo prolog mentang lapoi hagani ka jaka ka orshit mau ka siang complete. Te mentang ini arung sini supo. Te giti kala la lapoi lupa. Mentang ya don la kari ke badang wan, kilang don shoot ke badang wan. Te hagani ka jaka ngini shoot ya kani ka music video. Kani ka jaka ro kalong ka ba internet mat ka ba basic ale ngini like page te si jaka ba shoot. Unu berkait ya aslam sedangi. Ni aktor, ni director, ni wan, ni aktor saja, producer, ni wan, aktor, ni asisten aktor. Te paiba kate kadang yang gi atres kadang gi nonca kadang krek gi. Te saya sebab cepor de gi. Te perlu mentangan ngan ring saya kini sakiti atres ma kita nak kata kamera. Ane ka ada ka kamera kabe kia pen krek kia make up hang ne tangin ne pe ki mentamo ini thau krek yang gitai ane ar pedap divi anu saman menya tres ini ni atres mentang ini pe yakini ki atres. So this is singer of this music video. Mentang kini wepat kini nongshot. Mentala mi ini singer, but ini way day address, ini way pada day no shot terus dia berhabri baik bro amyo kena mah. Kamu seperti ini? Lando. Itu orang mere? Atau ala pesta. Ini wan? Norway. Ini nong akida. Kamu bertujuh? Atres. Sekarang nomor 7? Jojo. Oke, dah all the best. Te mentangin Pasha ini aktor kadba edang kre. Te ini de nong shna man produce ya kani music video. Juga por ini de balong kumi aktor. Te baik kita ki atres kila ya dep ma ya kre kila de mi kila de ya pen dia melodi kila ya stay ba menta kila ya shendor. Chong phi chạy vì nông biang mà phi đã biang slim vai slim poi phi mà lẹ vlog phi video mi lẹ vlog đây đẹp tiền nạ mai đây đẹp begini ri pachi ni hai phi cả ले try ni ले हम तो साथ ला मडल अभी एक्शन ला मडल है एक्शन ला मडल है वो फिर से वाला फिर से Aram bro de arba saram ne pas-pasan tu te perlu mentang lapoi hani harga hotel mentangin shoot sagawe pat hang ni te mentang la yapo hi gini gi theiru kala yapoi pek kila yara kosong ban lej riam stage po jing te lengin lej ring stage po te mentang ni la sedang shoot hang ni apa tonton EGP ma pek dang ya batai pa ban lek kum tu ban lek kum ne dan dang ya action ha te